Došla je na konsultaciju sa mnogo kočnica, blokada. Osjećala se nesigurno. Nije verovala u sebe. Nije znala ko je i koliko vredi. Nije vrednovala darove svoje duše, prirodne talente, jer je živjela u takvom okruženju koje ih nije prepoznavalo. Radile smo na uklanjanju energetskih blokada, balansirale energiju, razvezivale čvorove emocija koje su pravile blokade. U toku seanse se njena energija sve više podizala i pokretala. Pri kraju naše seanse osjećala je radost, poletnost. Bila je spremna na inspirativne akcije koje će dalje negovati njene darove i talente. Dala sam joj i kratku energetsku vežbicu za praktikovanje svakoga dana. Do sljedeće konsultacije, nakon nedelju dana, bila je to potpuno druga žena.